Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Daniel. Jadi menu kali ini di sini ada ceker mercon guys. Dan ini ada bakso mercon, ada lalapan, di sini pun juga lalapan ya. Dan tentunya di sini ada nasi guys. Oke, cuma itu aja menu kita kali ini. Seperti biasa langsung aja sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Langsung kita sikat aja nih guys. Ya. Rawit taruh sini dulu. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Coba ceker guys. Nih. Hmm. 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 Wah ini gede banget guys cekernya guys. Hmm. Hmm. Udah kayak paha aja ya. Nih. Nih ada daun jambu made guys. Hmm. 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 Lemon. Hmm. Hmm. Ah. Ceker.
Hmm. Ah. Timunnya mantap banget guys, manis. Hmm. Mantul. Mau hujan guys kayaknya guys. Maaf ya, ini dekat kampung jadi suara mesinnya keras banget guys ya. Harap dimaklumi aja ya guys. Guys.